Kagita kangeto kushemania mutegeri wa Meru TV ngetika nithirite orina rukiruru wega ntuko ya njuma torea kuthiria mweri jojo wa iri joraje mweri jo February ngo togani tutegere ura kuthiro togukirara na gwikareka ndene amatora jetu na kinya ome ya ndeguru yonde ya Kenya Onbambitaga Dennis Mutuma Muthomi. Tuambiri na ripoti yegie ugebo wakari kumantereshe gembe ni harakariba antereji barethira bagichumiria muthenya jwa gorona gotarire manto kathumba yegie tongeria bondeguru barabo tongere Tony Rais William Ruto kuringana na karibaba boreti Rais William Ruto ogotigera na gukaria jaji munene Martha Koome nikenda atikethire akeberio obisine bobo bojita Kagita na karabo mba tongeri na nkuruki mawakiri bethire bakendekithia Martha Koome ethiro amona jaji bangi bakoti angathishie guru ebethira bakeberio kiri obishi kana kiri itebiao ni arana ndia kariba baba igembe borete raisi ekwethirwa agetikiria Martha Koome eberwa kiri gitikeu nyabo batithira bagitikiria rais kwethirwa akeja Meru kiri ndionga irethirito ageta na cio ndene andhiguru ya Kenya kiri ntere mwanya mwanya Kagita ne okau akariba bani barombeta rais na kumuria gutigira na kuthingatira igamba rekuonia governor wa Meru Kawira Mwangaza rari rigiri kugitwa ntariki 14 bakimuria gutigira governor uju na Kawira gitine nikenda county Meru ikethirwa ikiona weru na kuona uweti na mbere mukiri onkonja ari na ripoti hizi na njira entariru. Martha Koome anafukuzwa na kariba Meru na muno bantere sembe ndini baumirete kuruta maoni yo mwanya mwanya yakonia mantu ya siasa ira siweta na mbere sa Chief Justice Martha Koome kwethira akebelwetene rira bawete mbere Justice Ayomba kwethira akebelwetene ke mbere kira kiumbu bati kwethira kikilelwe ntere Meru ni kwebebelwa governor wa impeachirwe na ende mantu yakoni kuruta ita Martha Koome nontubo kinya Meru bakomba kwethira bakiritirwa Chief Justice Martha Koome bakethira baitiwa batena Meru kinya uriku gwikwenga Martha Koome mbere na twengereka wira mbere riu acoke ki ebo bengereka sagwa kenda riu acoka ki Martha Koome iro twetigiria nteto ciawe endu agaya kwenga Martha Koome nwe kawira atiwa kuo riu twagaya kuya Meru ero batu tukaigwa mbaya sana acio tikana kange ketu tutinako lenture nengerwe na twengereka sagwa tutinaka muntu kamwe konka au no mona twena no mwathi ritho rimwe tugolo twakuthurwa ritho riu Martha Koome tukaumia bo nene na Meru tia tukethera turi rongo itwamumelevyo ntokuona agicioro aketo muongo na mieretio torongo sibatu ria Kenya lakini manto ya atieri thaya kuona kuta Martha Koome kwina kiama kiwathilite kya mawakili kiwathilite antu bau kita LSK kiwatio manake no tokieta kothinya kithinge manto yonthe na kasongo imunio seria turio batwe ukaguthona uta Martha Koome na turo kasongo embere bau bange tutae bandae utora na njira cionthe lenture na nire utoa na njira cionthe tuguririga wira utoa nirio kurea tuguthira barabara tutire gasagwa na nire tutiguria Gasagwa we na nire endu Martha Koome ri watucuna witutiaririo uu kana tuturia Meru tutia Kenya raisi wetu buratubangirite ututhiria twi Meru butumbika nontu kakwenda kuruta Martha Koome kuo na narutire Gasagwa noe thai akiakorea kuruta Kawira Mwangaza etene kiu ari natu tutena uciano noe oriu bangi bona bone baritete maoni nkulani yakonia mantu ya thirikari bakiwa kinya ibati kwethirekebelo yonthe na mwananchi acoka ndebene batu agency turua kuma Kawira Mwangaza thirikari ge yonthe babati kwana na inya Kasongo na abati kwana no ntwa gwithwa na lugera mwananchi atwi mantu aka kubwithira kwenda wengwa majanje sinabo batura kwaya bakwethiru corruption ibo to nyakwa ibobondo abati kwana na nya Martha Koome una abati kwana no nto bonde ni mpukuma bauria bau kumawanya ambara Meru lemetu no nto bambecira Kawira utantuko cionthe ndio na Gasagwa no te interest ya nacio kasurereti mutu yake wengwa no nto bira bya to mirwa rote bwa to ethere tirari kuo kwa hivyo interest yake atherete wengo nyona athio longete kasureretie mutu wake ya mucioke wengwa Gasagwa te bweri confuse wananchi no nto to sagure burangana na Ruto kwa hivyo no bweri kurita ngwerere ku ukagwethwa no tengro ko bweri kutulia riwa Gasagwa ke siasa ciothe etacio tukureana nacio bothe bora baero batura baero ora turenda kumachite mwe njaro tutakwenda timu erometa nombi William Ruto aguthingithia mantu yonthe endu akolwa akathingithia Martha Koome wetu kana ketu mama Martha Koome akolwa amuthingithia
no mono tuthingithia alla karitho na atikinya Meru ringi rais yetu Meru utebito kwenda twethiri kinyambi bonde batorua inya wengwa bati weta no utebito kwenda gwithirwa njono bato amwinaira ora to amwinirite no muto kwenda guthirwa uriko Nkiripotera Meru TV kumembe mbita mukiri onkonja. Kongera kuna wepa MC wa wadi ya Kisima uloize Keneta Patrick Mutumana ugete bota bunge ya kaunti ya Meru nebethirite bagikurukia mbanjeti izirekiro tongeria bwa gavana Kawira Mwangaza indi munkera kagitana gaka gotewiti na mbere bethirite bagikujira kumania na utongeria bwa gavana ujo nyanandi Mutuma augete maendeleo ja gavana Kawira Mwangaza na maendeleo akija maratasi indi maendeleo ja kuthiro ja kionekana maturene. Nawe MCA wa Kisima Patrick Mutuma na umirite na kuga kwa miaka wiri Kawira Mwangaza ari utongeria ne ethirite na maendeleo maratasine batutu MCA wa County Assembly Meru itukurukitie budget ile jeri kurukite na kim budget chonde otecho tarokiti mbecha lakini wetangira undi ukethote maendeleo kuona na utekeo kuona ingorikana Kawira athirunka muno akiwa maendeleo maratasine lakini kwalia uma kimbanjitu ijeri kurukite ijo tumba kuga maendeleo maratasine ni aria kuga kira giatumire bethira bagikurukia itemized budget no ntuba kwithira gutemirandi Kawira ethirite akithithiria kariko miaka iri indi no mandibuti ethirite akibanenkera tiga laiji batu turachanukire na tugatwe County Assembly twakurukia itemized budget na twakurukia itemized budget na nego tumika thai no at least thai buginya antu bongwa Meru na sana nyaba Kisima iba kuona miaka iri utekekathithwa lakini kumatokuruka itemized budget iba kuona barabara ikithithwa iba kuona mirandi ingi ikithithwa takokana iba kuona thoko ira munyakite atiko itimbu inande ikuimba ira ndagite kwarokiti mbecha iba kuona hospitali ingi tukubaka tanara ngaridare ira tuweka maternity wing iba kuona hospitali tukubaka ngostation dispensary ko ikuringana chijanete kuringana na budget iri tuthithite batutu MCA na ira tukita itemized budget na ketha toto athithirie Mumeru tekiareona ningaleona makobe ningaleona ng'ombe kaja na monturene ningaleona kimiringeti indo bibareona na batu tekwenda miringeti na makobe bila tukwenda in project irigate muntu wonde sana manto Jehova no nto thiurunkanto bakora thina mono bagweta hospitali uti ndawa utembi ko nayo no tukwenda Kawira mbeya chietu chieta inge uge na makobe gene itena maana na no mbuge miaka iu iri thiri mbecha iu orire kawike nare orikirie no tutu kuona Facebook na mitandao we post nyomba iro akite biashara iro thithitie ngugire mwaronyo kwa thithitie mirandi we mwaronyo kwa yothe no koma community advertise bwega lakini wajage mwananchi wa kawaida na Mukenya na Mtomeru kiro mwene kinene imandibuti Nkuruki mutongeria ujo na kuga Kawira kethirite akithukangia kaunti ya Meru na mitungura ari ukiuga ukugete gwita Meru ntakene na Meru ekiro ntakene na iku kwenda gumita tiga twari uma na antu bakuona na nyamurungu wangona kuona ura wika Meru ntakene yugwe no yugo kumika ntakene kabisa no ntuti murandi tajibo tumba kujona lakini government yukurukite kuona mirandi tajibo na mirandi kuonekana na mirandi antu bakuga ne thithirwe lakini igitara yaku uteketo kuona imandibuti koigo gwikira antu ntakene alafu ka ba mandibuti ikenda bakara batabatete ntakene u no mandibuti ja gwita amburene gochenje roje ko urenda bakara ntakene ambuge go gwikira Meru ntakene Nkuruki mutongeria ujo na kugo geta wandine yawe wona mirandi ekira itumurungi na kinya pitagatira umunya ende wandine iu guti murandi kinya jomwe umba kuona nyo Kawira mbere na thirikari munya oni nara gwetu Kisima ngusishi ukathiurunko geta mai kila mahali ukathiurunko gatega wigwa hospitali munya ukaigwa mbwao munya ukaigwa ndemwe munya kila kitu kirambi kwa getajo na aria ikintu kya munya mirandi ira minge mirandi munya wejirau uketha mirandi wetega mbwao mbwao ile ne kreito wetera ke hospitali ka hospitali ya kreito ko woni de majority ne ka Patrick Mutuma MCO Kisima mirandi ira mbonete minge na ira mbigitu antu akigweta na nyani ngambonete ametho yakwa imirandi ira munya na kreito agitete kuthithia kethirikari je Kawira Mwangaza
ira batu thai tuthuitwe MCA ituthiritie budget ijire cha miaka iri na kwari uma na nyanto bakona na baraba kera bantegetera bombigwa anto bakisima rango sishi inyanga abera bantajire murandi yo moja kawira mwangaza utujumba kuonekana kisima lakini mirandi Kiraito ne kuonekana na mono mirandi Munya ne kuonekana kwa wingi na nyambo ile chonto tunyana thoko ile tugwita na kila kitu gako kuthithia goge Munya ne onekanite anto anene mono. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Tokera karona ripoti ya Jeff Wagituma yagiotongere county ya Meru turinge gataruge tumwe ko twerekere Monka county ya Tharaka Nithi ni arigitani amwe na maabitha ba clinic baraba andiki mwakene joangirije 20 kagite na kare kwari na mpanga ya murimo jo corona ne barethiro bagishumiria muthenya jo corona kwandamana ndene ya muchijo chuka kere county ya Tharaka Nithi nikire baramenagiria thirikari nene nontu bo kwithirwa ikirega kubandika kana kubekira kire kandarathi ire izikene muno ta gichunku ta permanent employment kuringana na arigitani baba baugite kinya kwithirwa ni bachitanirie bunene kagitene kara kwari na ugwati na nkuruki murimo jo corona thirikari ni thiritwe kirega kubekira kire kandarathi yezi batongeretwe ni umwe atongere bao Joseph Ngoazi arigitani baba ni baugite bageta na mbere na mugomojo na nkuruki maandamano jaja mokera kagitene kara thirikari ikethirwa ikibathikira na kubathithiria manto joria jonde bakwenda murimi wa mbogo ari na riboti yu kuma ntere yu chechuka. Kasongo iruru emborura rwatinda kuthungira matuni ma Karibachuka kagita karana asisi amwe na clinic officers kuma kaunti ya Meru Tharaka Nithi Embu Kirinyaga na Murang'a bakuruthite maandamano makire kureta matheta mago mara matimite begwa bare mugomoni Mwanka thaino kiri gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na ura noe mukariri gite kiri kamiti ya ugima bwa mwiri kiri kanjo ya mangavana Muthomi Njuki. Agabara ugabarienda thirikari nene bandika permanenti amwe na kubaria mbesa ira betiganirie kagita ga corona nontu iro bandikirwe. Sisi matakwa yetu ni moja. Kwanza tupewe kandarasi ya kudumu. Jambo la pili, sheria ya Kenya ukifanya kandarasi unafaa kulipwa ile pesa inaitwa gratuity. Waweze kulipa gratuity ya miaka ya kwanza 3 ambayo tulifanya hawa hudumu walifanya kazi. Jambo la tatu, wakati tulifaa kupewa kandarasi ya kudumu ni mwisho wa mwaka wa 2023. Watupatie kandarasi ya kudumu ambayo inarudisha nyuma job group yetu ule wakati tulifaa kuanjiriwa. Bakiuga kuma bakwandikwa mwanka wa 2020 bethiritwo bakiruta wira batakurewa bwega na indi ng'oire nogete kudai akisetu ya kwamba ile kandarasi ambayo iliisha 2023 tumefumilia, tumeishi tukifanya kazi katika mazingira duni, mshahara duni. Wenzetu ambao wamepewa kandarasi ya kudumu wanalipwa kama kitu kama 1110, lakini sisi hapa hata tunapata robo ya ule mshahara ambao wale wanapewa. Bakiuga bokera bakwenda ende ikorewa watabura barabange bandikitwo permanenti bakuregwa nontu barutaga wira imwe machibitari. Ruga tote kwenda ngono ja kama nkuroro ringwa negoro ogacokia okago wanda kokebera turuga atire equal work equal pay. Mtu wira ria arutite kero arutite wira wa ciringi 3 ni ari wa ciringi 3 tekore wa ciringi 1 na sumuni. Sisi tumechoka, punda amechoka, tunataka kupatiwa kandarasi ya kudumu. Tunasema ya kwamba tumechoka kunyanyaswa, na kwa sababu kuna haki zetu ambazo serikali imeshindwa kutimiza. Kuringana na murungamiri wa goko Kenya Joseph Ngwasi ni ati thirikari cia kaunti na thirikari nene begitwe bakigeranira nugwo batiri kubaria na hindi bakunoga ikugeranirwa na kira bakwenda imatako mago maingwa. Hawa wahudumu wa afya wanafanya kazi katika gatuzi.
lakini wakati inafika ni wakati wa wafanyikazi wanataka haki yao ya kupewa kandarasi ya kudumu, basi gatuzi zinaanza kusema hawa wanatoka serikali kuu, hawa wanatoka waenda wakatafute haki zao Nairobi, lakini wakati wako hapa katika kongamano kama hii kudai haki yao, ndio wakati gatuzi zinakuja kusema ya kwamba nyinyi tutawapatia barua kwa sababu nyinyi hamji kazi. Serikali ya kaunti iache kututishia sisi, mwajiri wetu ni national government, ndio tunataka atu address. Araende barutite mbeto kiri gavana Muthomi Njuki kubathetera na gutigira bakwandikwa na kurigwa mbeca ciago na bokuga bagacoka wirani wona mawirane mago maingwa. Mwenyekiti wa komiti ya afya katika COG anatoka katika hii kaunti, ni gavana wa hii kaunti, ndiye mwenyekiti wa kamati ya afya. Kwa hivyo anajua vizuri ni wapi anaweza gusa, ni nini anaweza fanya, na anajua ile ujuma ambayo hawa wafanyikazi wamepata. Tukuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi, thirikari ya chionde cha kaunti chionde, Minister of Health, Parliament, pamoja na Treasury barisi mbeca cia antu baba bacoke wirani tiwe ni bamandagitari na tiabo kena mono kuthiuruka street ni bakiona bakina nyimbo ina bakwina. Tuko katika mgomo na tutaendelea na huu mgomo andi serikali waweze kusikiza yale matakwa yetu. Ibariongerete obichi ya speaker wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Babu urathikiria mathina mago na kuga ntugo ya Jumaine kiumia kijite akaira maromba mago kiri mbunge Kengo Marirua. Just to confirm that we have received the petition and we shall make sure that it follows the due process. And I've also assured Tuesday morning at the assembly. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe mbita mũrĩmi wa mbogo. Katho cia mwanya mũrĩmi wa mbogo no ntubari vote kuma ntere ucio Chuka kongera kune ati mucijo mwende ni antora Riverside ĩrĩa ĩrĩ ndani ya wadi ya Timao kiri gĩcigo bunge kĩa Bore County ya Meru ni bethiritwe bari na kiriro na bobo ni nyuma ya nyomba yako mama kwea monka kuthira na gutike ntukinyakire ko barethirwa bakionokia kuringana na karibo mucejuju barombete thirikari nene thirikari ya county amwe na antu bawendi wega kubatetheria no na gya kuria amwe na gintu gya kumama nikianda bakethira bagita na mbere na mutorere jwao ura kukubatara nabo akariba nteriti bakiaria ni bethirite bakiromba thirikari ya county Meru gutigira ni kubaretera ngari ya kuria mwanki ndene anterizi nikiendekethagira kibatetheria kagitene kara kuri na mitino ta izi bakiuga governor Kaira Mwangaza kagitene kara ariongete nterizi nethirwe akibekira wirane ati akabaretera ngari ya kuria mwanki ende monkera kagitene gaka gutengare kinyere kwethiritwe igikinya nterizi mwende olaibuni ari na ripoti ezi na njira entariro. Nekiriro kinene kuma muciĩ montura ya Riverside Timao Bore nyuma ya mwanki yote kumenyekana na rayumite kwithia nyumba imwe kumama ara batumbite kuonokia kintu kinya kimwe ni mwene aja ucio kwaire tukwira kwaire inyote muntu wale akue tuga kwi antu bale akue mwankira thai tutombire kumenya na ara mwanki yumire nyayo kiambire batu twale aja ucio twena mukuru okwa ninki banga mbona ura nthithia ire umarire ejete kuingangiti no ndamitigite ri wasi akabanire na mwanki yumite nyumba cia thaka mwanki yumire kuma gintu thaitha tucio tu koiro tuigirwe mbue nyingi sana ara riu nae tukiuma twethiria nyumba ne yere mwanki nyayo ari iguru twogeria kuoria kabisa ntora etare nyaruwe ote kinya simamoto to yoneka area twatumire kinya tiri tworia twega kinya kuoria ote gintu nya kiatharirwe ndene nje ana baba tigio inya ikwa njirani bakurara bate kinya nguo document cio cionthe ote kyo bena kyo no tengo ibene ojuro zero ambite no ntotiro zero ikutwigira muro otiro zero ariko andi muntu itarwa aberuria na runyomba andi tora ya mizuna mate Lukiba kuromba thirikari ya kaunti ya Meru amwe na antu bawendi boya kulika na family yeno baretera utethio kinya bukari Mheshimiwa wetu Kawira Mwangaza akinyire ripoti iyo ne buratethia na babone nyaka nyumba kana nya no tumatresi ya turaya na
bone bia kumamira ingoria kinya sauti u kwano ikinyire kinya MCA wetu wa area yetu Ebure ona inya MP wetu Mheshimiwa Rendikiri one unturomba ubatethia at least ibone no kanyumba karaba kaikinda nto bila byare nyomba byare nto bivingi sana na ibyaire bivingi ndira kira mpumba kuromba tu no antu bakomba ntethia tu nkomba kurungika tu nyomba bakona kiraro bivingi ngai akatethia na njirenge zotegera nyangu cha mwiri chongo batina chono nto tiginto kiombere kutharo TV ufa ite itanda kila kitu so rampumba kuromba mwa ore kaiwe tukiriro kyao na batetheri kenda bomba guchokara kirikiba kuromba ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kubwethia mpoyo barairi ngare mwankira tora ubera barairi akiwa kinya kwaria mwanki yo wike amakiringikite na njire kwewa ngare ya kwaria mwanki kuma kaunti Muturi ya Laikipia kuria thia kuombeka kabisa batutethia na ngare uye tharia rio kuwe gintu take kioneka ikombo tutethia Naito kuona sare nyingi muno nontu jao eria twari basendi kweregete kuja kwa njirani ungi kwajete wau kwa eta ino shiro ikuonya kwajete wau next ao mweri ni ojo o satandera ni erathira kwa tumbe na kwajete na kwitu no tworakia na ndinkuria tafadhali burungari wike bokombe ke gacoka ngarera ya tutetheni akuma na nyuke na ra Laikipia no yejire ntuku eu at least iri thiro ya round ya timau at least iri tetheri nyano ate nyari thiro iti oria yonthe iri tetheria no nyanu kiripotera Meru TV kuma Timau Bore mbeta wa Mwende wa Laiboni Kongera kure ati akari amwe na endia bang'ombe ndene ya thoko ya Kangeta ni bashumirite na kumeneria bunene thirikari ya kaunti ya Meru iretongeretwo ni gavana Kawira Mwangaza nikira kariba baba kuganire meto niko bathondekera thoko ya Kangeta Kangeta kwa kagita gakaraja Nandi bakiaria na metha nteto ya Meru TV akariba baba nibogite gutethirite kuri na kioro kia biashara gwitethia na nkuruki ruko amona tiri kwetana mbere na kuigara ndene ya thoko eji kintu kereke gutuma biashara chikethirwa chite gwetana mbere na njira iria ikubatara tona kanya utangwe no ndo mbere babu no kotino kama soka kana urinya njirenge kolele thoko iteri yake kokuombe na kolele no twerure utomba kuona nya kwikara Rwanda uru na ikuntu kukoya buru gutekirinya nombi lolia thoko wetu ri untu ya thai anto amuntu akaibunya kuma utiki orokia hakuna choo hii soko yote hakuna ibyo ngokwira mbeche ucio ntho utumira weta kuria mawakili weta kwethia untuna icio ikithiro itha ikibwetha cia ngwe cia tunao ukimpicha wa batu tugetho itukuroira itukuote bati gweta lakini thai tutena bo kuira untu tebio tuona meake we loriete kinyangero mbwe bwaku bomoko utebwo mbona boku Kangeta wandi na njia control on budget last financial year arawete mbeche cia tumwikite wonanitio tumirite milioni ya nare 10 maambene ke mawakili anto ambechira milioni ya nare 10 ni wekira anto Tharaka-Nithi na Meru County na Isiolo County roi batu te roi kuo milioni 110 ni kurandawa ikethwe machibitari kaunti ithatu endi ngwe ku ni kutumira manto yonthe wonanitio uri mucindi Kawira tora na thiri mbia cha kaunti wenyengetio theri endi tora kaiari tora kwatha ciari no nturi bitu etere thoko no ntwe ng'ombe iteko etira niterie kuruka ukaya kuthambite ko kwa muwaki nawe bona bobo nene ni bakwamba ona ni uri mwambi ukakulolelia mwakoro weta Cecilia Mbarire ukakulolelia mwakoro weta Wavinya Ndeti wa kaunti ya Machakos nwe namba 2 ndene Kenya kwa kurita ngwe wowo you are nowhere to be found. Mutegeri Meru TV nyuma thirikari cia matora kwethirwa cikithondekwa gavana wa mbere wa kaunti ya Meru ari Peter Gatirao Munya nyumene gavana ucio netherwa gishindo kiri kithurano na gite gavana kethira gikejekwa ni Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi akujike wathani nethire imwe ya miradi ire atigiri ni Peter Munya ukabere
na kiri utongeria boe ethirwa agitigira imwe ya miradi izi na ambire miradi yawe ingi Meru. Nyumene Kawira Mwangaza na ethirwa akijukia wathani na kuchinda Kiraitu Murungi na ajukia wathani ta gavana wa kaunti ya Meru. Ni ara ethire miradi ire ambiritwe ni Peter Gatirao Munya, ethira miradi ambiritwe ni Kiraitu Murungi na amonkera nandi miradi izi nethirito yonthe ikirungama kana utongeria bwa Kawira Mwangaza ibonekenie kwethirwa bukirungi kana gutajaniria miradi ya atongeria baba kana bau baire bau kabere. Kuringana na bomba kari Meru nibugite thenira bagukurukira kagite na gaka nitegi atongeria gwita na mbere na kurekeria miradi ira bethiriria na kwambiria miradi Meru. Gento kira bakuga ni utumiri botho kubwa mbeche mwingi na gutigira akari bate kugunika. Kirogono rwetu romwanya gichunje kya mbere ruria uthondekeri kana uthuraniri ni mwandiki wetu Antato Mureithi waba tukethira tugikuona ya uria akari bakuga na kuriki ukethira ukethujaga miradi ira ambirirwa au kabere na monkera na ndiye ta na mbere igitigagirwa atongeria beza bakambiria miradi ingi Meru. Kiki tigichunje kya mbere kirogono ru batutayanirio rwiroroko Kari chenu tomande mwata gote otethia ntethetie ni na tia bwa tethetie toreje kinya barako ni wae kinya thura wa loi ni wae kinya nekara kura Wirigiro bwa kari na turi bandene ya kaunti ya Meru ni ati mirandi ira yambiritwe ni thirikari iria nkuru kuma thirikari ya Munya na thirikari ya Kiraitu Murungi. Mirandi ira bambiririe niyo yabati kwita na mbere ire ya mwimbere kana kwewa kipa umbere nikenda yomba kujura. Lakini bubu thithikite gitene thirikari iri kuya Kawira Mwangaza nonto bakwithura mo mirandi ira yambiritwe ni gavana bau bakabere ni abo baire ni yatejanirwe ni ratigano nayo aria irungamite mwanka naru ekiriki itukuona ya siasa ile nontu yonthe ni ekirirwe no tibwe kwethwa na tiari mbese cia thirikari kuthikare yoyere na pasi ne bati kuendeleza project no twitari cia muntu ciari cia wananchi bathiru tuthina tuonete kinya mweni utengi urani beya kinya na biashara no te kinya mweni ukinyako ute kinya mweri ira ingirwa utinya mweni weya na kinya ko lele ko kwonto utinya ngwe yendelea olelia barabara kaila ka kongwa to turachi to display ndukana ura antu baturachi to display no nto batiri wano kuibwa teriere kuno na maiya nambi antu kabatandeka balande na munyangali tona okuluka antu batuku merure Dara ngaba na arekuo mwea Munya itwari ya boya na guma otiererure otero tona there tue ndene ya thiru wondi tumitegerete ina mirandi mingi muno ire ambiritwe ni thirikari inkuru inde yonthe ni tiganiritwe na yatuika yonthe ne gukwama onto bura bukwirikana te athiru wondi yonka kinya kungi naku ni gwithiritwo gukari o uju na mirandi ikethiro ikiura gibanda na gawira tigi ogere tantu atogere take bigi na gawira no kato terra Munya atubethire ngiloi ora ajo kumaringi kana atugethia na ito atare ngabana murebe Munya na iteta ngwene na muno onto tega kwate okete utete kibanda kenduketo kyawire antu bonda bana zine ngi muno yara ko kura bate kuona weka bonda sio Munya iteta ngwe na kiza no kuza twetete mbere ne anene ba kolokera bakiona nyumweno yoro kinya kana kaizete o kana kaizete nyambura kaizete kezie kino kali ngo nyumbera ito itero ito kinya babu mtezi ke nyumba kiromwe boya boya itoreke kuria tukira ito kuritora ngo no tengo ito kuritorwa katuria to gae tutwera ngwene kurito na tengwe kinya ng'ombe itekunrato kinya koria kwina thina no te wasebia korua na lakini ro ute kuona roi ure na twekera toe tukarewa ni nyonta ati no toni ngokua buru ntamwe toche kankorone ogwibwa na toketha ni bara baikwe kethandeko antuba nawe to athiru royene ward itukura thina sana especially bukienda kuona ndawa kana in case of any accident na ngato atumira stretcher no totengari yomba kuma muche kwa muntu eturia muntu nangwa atumira totanda tola toka mata
murandi jongi juro jutejanĩrĩtwe ndene ya Athiru wondi ni murandi jo cibitari ira yakirwe ndene ya Athiru ni thirikari ira nkuru ira yari ya Peter Katirau Munya bagwatanĩrĩte na Kabira. Cibitari ira iri kwirikana nene ira komba kwithwa ina maternity o amwe na wodi cia twana na ciekuru cia kumama, lakini kumarira thirikari ira nkuru yacindirwe na thirikari njeru ireja uti untu kinyabure kubwathithika ndene ya cibitari iri ndene ya Athiru iria ikuonania na ndene yatejanirwe nerakirirwa o uki urantubura bukuonania cibitari iri itikaijaka ikaringithwa. Ndenda kuwa mwanka thai batu cibitari itwokerwa Imunya bena MCA Kabira ibokere cibitari na itanda baonda kenda biya kuya twambiriria kwithira tukitumaira cibitari, lakini mwanka thai cibitari neteyanirwe itengwe kinya ndawa itionekana kuo cibitari teu ne kirere u yakirere ite mwene cibitari utebiku ndene kinyambi matanete yeku na nyumba cia twana to kumama cia kumama itanda bia twana bia kumama ibati kuthabikwo matanete yeku, lakini mwanka thai etetumika batu nanga to kuma to eta mawa ino to tethugira no to ra barabara yongwa ni oteu kinya musiari o thai aketharo muri twatikete te cibitari mawa nanga thukangire kinya njira no kulukira barabara eu bureka thirikari no to maiya maternity wing ne tirwe ite finishing yotire ne bwethiretwe kinya bantu electrification ya kathiria ngwe na mwanka huu retete kuruorwa ne utoka ikoroma na yaulana. Okay, ke financial award ile cia nawa itureterete mwaka yona ile kura ikaya ni mheshimiwa na iraulana watoka yu atekwarua kinya muchemani yakora ya ku implement mantu ayo ne romere au na iteta mbere na kinya ngetike ku wathai na maternity batu atuboranya twana njirene maternity uyo ngwa ya Athiru ara munyatielelere no erierere kwa yani munyaro toranio yaturire uteyo yendelea yakira ki utekinya muntu endelea nya kwewa ndawa kuo utekinya twana torairwa kwanto baraira twana njirene kuroba thari mairwa njirene uwa kinya mawa tuto twana maternity area yetwe ukethwa ni nyento muromi otene weso bwa kombora ngare kwasi koga urira mwana njirene ende tutira twana there tu kinya ndrai kemwe urano yani urano mwana kuyerwa ne theka ne ina buto atierwa batu tukari ende batu tonete thina na thasi onte turia tukiromba ira munya asoka kinyete na girare twe na maternity batu atuboranya twana njirene ndi twaingiro ciari tuteoranya twana tu no tutomba weta kuthuka ngota twana tu barabarene tubati kwetha tukurua cibitari tuketha tukiendelea kuo na kura twana bamenye uyu ibakenda tubathiru na it is almost batu tukwenda kuresi no project no voting menyake tutimenya kethira ni ata atubangira kethira nika aitere centro na ko imenti centro na ara ko eta kubwithi nao lakini atiete centro nyingi muno ndene ye ni ya yembe yonde murithi wa bagantigire au indingi kwira ngeta ngikumenyithagia mirandi emingi iretejanĩrĩtwe ni thirikari enjeru ira yambiritwe ni thirikari iri nkuru, lakini nande yakinyirwa mbureki buria tutikumenya kana ni gisiasa kana ni mbi itumite mirandi iji ikinyirwa na ni mbeca cia mwingi ciatumikire kuthithia mirandi iji. Murithi wa banki reporter Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mawa. Kuongera ku ni ati akariba kampa garba ni bashumirite na kulita matata zao na babo ni nyuma yabo kwethera batina stima gwakagita gakaraza nande kuringana na akariba baba ugite ibarazi mithaya gweta monka tauni ya Isiolo nikenda bakethera bagechanjiro thimo ciao na bange bageta monka ntereche tigane east nikenda batethurwo kire manto cege guchanjiro thimo nera nande akariba baba barombeta mujumbe ola wizikina tasamala gutigena nako bekira stima nikenda bakethera bagekarata akariba ngena nkruki bagetithana nambere biashara ciao na njira ire kubatara na baraba inge kinya bagetaga nambere kurita biashara hizi kagitene eka utuku. Akariba kamgarba kuma kaunti Isiolo ibachumirite na kwitha bakitheta ikirabo gwite botura kwa miaka kathumba batena wero stima bakiwa ntu bibotumite bakomba kwithira betu na nyuma ntu bonene. Sisi hana stima. Area hii watu zinaishi hapa maka 18. Hana stima. Watu hawezi
kufua nguo alafu anike. Wizi inakuja kuchukua kila kitu. Kila mara ni sisi ni ripoti tu, kupeleka ripoti. Kwa hivyo sisi, mimi naona kama sisi amesahihiwa hapa. Sisi tumelilia mambo ya sitima kila siku. Hizi maduka yote ya mawe inajengwa, inafungwa kwa sababu ya kukosa sitima. Wacha kitu kingine. Hii baria iko hapa karibu na sisi, wakati ng'ombe nakuja kuchukuliwa huko mara mbili. Kila siku mahali wanapita ni barabara hii. Ndio wanapita. Kurudi, wanarudi na hii njia. Mara mingi hao wanamwambia nunueni transformer, nunueni. Lakini sisi hana uwezo. Bunge hakuna. Serikali kuu ndio angesaidia, hakuna. County hakuna. Kwa hivyo sisi amebaki kama yatima. Hata maendeleo hapa yenyewe tumeshindwa kufanya maendeleo hapa hivi juu ya giza. Watoto wetu wanasoma kwa giza. Tumeenda kwa Kenya Power, tumeapply. Mishile ward walituambia kama uko na haraka boss, fanya hivi mujinunulie. Transformer hanunue na sisi anunue, lakini sisi hana uwezo. Tena mbere kwa riba rombete atongora bokumba kwitha gichumira kumba kwitha kibere trestima kontuko warabo wete biashara chicho mbete kwithira kithuko akagubokore kumba kwitha bukiongeleka na kinyana boko na makwithira bakithoma ni kwaga weru bastima. Kwa hivyo bunge yetu sisi aoni gavana namna hiyo. Kwa hivyo mimi napendelea siku ya leo haki yetu aonekane, kwa sababu sisi hana haki kweli, kwa sababu sisi uko kwa lami. Wizi ndivyo. Uwezo wacha nguo nje. Imeenda, viatu imeenda. Juu ya giza. Just imagine alafu tuko town. Fika saa moja kuna genge ya vijana wamejiami pale wanakaa. Sasa unashindwa uwezo ukatuma bibi dukani, wewe mwenyewe unahofia. Kwa sababu ni giza, hauna stima. Inabidi saa 12 umejiami unakaa na watoto kwa nyumba, uwezo ukatoka. Lalamika, miaka nenda miaka rudi. Hakuna mkubwa yote hatujapeleka malalamishi yetu kwake. So kwa hivyo naomba hii serikali yetu kama itaweza ituangalie na itumelia sana ya kutosha, watusaidie. Wamama wetu watakuja kurepiwa hata na waizi hapa. Tunaogopa. Sisi tuko ndani ya town lakini tumesauliwa. Kama mimi karibu mara 2 nilienda Kulamawe, nilienda Marti, nilienda Barambate, niliona area hiyo yote iko sitima. Kwa nini sisi tuko hapa Baria tunakosa sitima? Sisi hakuna barabara. Kusema kweli hakuna kitu naita barabara hapa. Hii ni mfano tu ndio yuko hapa, lakini hakuna mara mawekwi, mara mnaweka lori 3 inaenda. Potra Meru TV kumatiani betanda msimuturia wa Trinja. Kongera kuna ate seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gatane ethirite agishumiria ndene ya bunge ntuku ya ichona kwarire manto kathumba jegi wete na mbere basibitare wete na mbere basibitare ya Marimanti level 4 kuringana na Gataya augite sibitare je tethirite ire na into bya gutethia mwingi nterezi ne kwethirite kuri na mathina kathumba jaraja gukurukirwa nontu bo mwandiki wetu wanteto kuma ntere cia Tharaka ndagara waiguna na arethirwa gikinya imwe kwa mwendene ya ntura ire ya kwina sibitare ya Marimanti level 4 kwarandiria na kari na kuthikira mathina jao bakiaria kari baba ne bogita gutethirite kuri na madagitari bakungana na gutene kinya ndawa cha kungana ndene ya sibitare izi intukira gituma baga kurukira kagita gakomo kagita karaba kwenda gweta na mbere na gutungatirwa ndene ya sibitare izi ya Marimanti level 4. Muthenya wegoro araseneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya rombire kwethora giokema gwegoro ria sibitari ya Marimanti level 4 arakiaria ugeta sibitari no ni agete into kathomba ni kengo yumba kwethora getethia karibura kobateri. A concern from Marimanti level 4 hospital which is in Tharaka constituency. I remember, Honorable Speaker, I posed the same question to the predecessor to the current CS concerning the CT scan machine and MRI machine for Marimanti level 4 hospital. This question, Honorable Speaker, might not be related to the previous questions that have been posed by my fellow senators.
So, Honorable Speaker, Marimanti the facility, Honorable Speaker, is the only of its kind part of Tharaka Nithi County that is a part of East, and it serves quite a number of huge population across some parts of Maua and some part of Kambani, and the only facility, Honorable Speaker, and I think many people are traveling some far distances to seek MRI services and CT scan. They are going to places like Chuka, to Meru Town, and other far places. I remember this is not the first time, Honorable Speaker, that I've been able to question this matter. So I've just received information from Marimanti now because they are watching us live. Regarding the Marimanti level 4 hospital under the National Equipment Service Program, we want to assure you that the governor is able to sign the agreement and again map out and identify what equipments, including CT scan, MRI, among others, that he requires within the county, and that way this program will be able to support in ensuring that we have the equipments in various hospitals, including Marimanti level 4. So the equipments are there, it's just signing the agreement, and then we can move towards ensuring. And what we can tell you, even as we speak right now, we have some CT scans which are coming into the country, and after they had signed, some of the counties will be receiving some of these equipment, so we can push on our side. Daktari ile kusawa na thomu na ikuruta ngugi ura kubatie lakini bakola mone kuruta ngugi no ndo akwandawa dareto alale kwenda madhare jamara matawati ya mutritibo kaya kazi tanyo na moya ndandam ndazi ko tindamu kero no kazi ko chubwa embu ngetara kero ndamu ya mere ino ngene ko atikiro chibitare ndi na dia totika alomo ko burupen na panando kero na mame akakabwa iyo de jendi daktari be kuma to ajiri atinda wa do aru na bene nyata ngera omba ko yao akara umustila naringi utaona nyamdo kundu gitari kwinda wacha kundu nyante Antonio kumaraji no panando aki utinda wachi Jumaina mzaa Jumato ari ogo want kogoro ko kwimbu kwaturi kamaronda mboibo kuona kwa bindi nde utiendawa ndi yako kurandawa na ndawa chiringi monegana Ripotera Meru TV kuma chibitari ya Marimanti lebo foge chigo munge kia Tharaka Gito kambita ndagara waiguna Kagita na kara rais wa ndegoro ya Kenya Daktari William Ruto onekene gwetithia na mbere ndionga ya wentere mwanya chia Coast ntuku yegoro na arethirwa gikinyenda ni akaunti ya Lamu araratarire miradi kathomba ya akaunti izi akiaria Ruto na ugete ati akethirwa agitithia na mbere na kwenderithia mirandi iria irarungiki ndene akaunti ya Lamu na nkuruki gwika wira nebo gukiria antu barabonde bethagirwa bakiendeia na gutaia makoyo ntereiji. Jeff wagituma na ruono ruru. Nawe President William Ruto enderete na ndiunga yawe ntere cia Coast na kinyite kaunti ya Lamu muthenya jwa narua arerite akariba guntu guku akethira nandi agikwamura mirandi yonthe yethire igikwama ntere iji. Mimi vile nataka niwaeleze hivi, hii mahali kwa sababu ilibaki nyuma kiasi, sasa tumepangia vizuri ile barabara ambayo tulikubaliana na nyinyi ya kutoka pale Mtangawanda ije Pate ije Siu iende mpaka kule Kizingitini. Awamu ya kwanza phase 1 ya kilomita 15 sasa tuko na pesa yake kutoka pale Mtangawanda Pate mpaka Siu. Alafu mtanipatia muda kidogo nitafute pesa ingine ya kufikisha wapi? Kizingitini. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Vile vile katika awamu yetu ya pili, mimi nataka niwahakikishie pia ile mlituuliza ya kutoka Hindi kwenda Baragoni
kuja pale kabla ya Milani, Bodei Junction, ndio ije Milimani, ndio iende Basuba, ifikie Kiunga, alafu ije hapa Mkokoni. Pia na hiyo nitaipangia katika mipango yetu, ndio tuweze kubadilisha hii Lamu ambayo imechelewa na maendeleo iambatane na sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Niare kinyankuruki oritie Minister Hari Hassan Joho gukara nthi na antu baitaga ngugi yotegia makuyu bethere bakiaraniria bathithia riboti nikenda mutongeria uju wa mugongo akamenya uria akethira akibatethia. Mimi namuuliza Waziri Hassan Joho, sasa pangana na hawa wavuvi ili tujue mambo yao itatembea namna gani. Wewe waziri, ongea lugha ya hapa. Umesema ulikuwa hapa Ndao wakati mmoja. Sasa ni wakati wa kurudia hawa watu na uwapange vizuri. Si ni kweli jameni? Pale Mkowe tunajenga ile inaitwa fish landing site. Mahali tutakuwa na barafu, mahali tutakuwa na processing, mahali tutakuwa na storage. Na vile vile soko. Mimi nawauliza ya kwamba wakati tunajenga pale, pia tunapanga mambo ya Kiunga. Pia pale nimekubaliana na Waziri Joho ya kwamba tutafute pesa kiasi, pia fish landing site tuweke pale Kiunga. Ndio mambo ya uvuvi itusaidie kupanga mapato ya vijana wetu wavuvi, itusaidie kutuzalishia chakula ya kutosha sehemu hii, na vile vile ituongezee mapato ili uchumi iinuke ya Lamu County. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Jeff Wagitumano gotokinyiria muthia jwa nteto cietu cia Meru TV rukire oni bambitaga Dennis Mutuma Muthomi ethirwa uri na kagita gakega. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza